Prejle, ki sem bil... Ja, to je pa zdaj drug gensko spremenjeni hmelj in en čist poseben pir. Zakaj te prozorno? Meni je v redu. Res? Prozoren se vam zdi? Ja. Ne. Pa še močan je, ta je najmočnejši celo. Res? Ja. Tole je ena navadna voda. Ja, je od vode človek zadet. Od vode. Gospod, zdaj imam pa iz tega. Prosim, da če vam kaj ni všeč, lahko greste. It's not good for you. No. Jaz sem 6 teh bonov, ampak sem tega pil. Ni slab. Kako vam se čini? Pa ja mislim. Je v redu? Dobro. Yep. This is our last product. Okay. Like, wow. To je to? Ja, sem do tlega natočil. To je pivo? Ja, tak ekološki meškan. Na zdravje. Na zdravje. Not so. Água. É água. Pra mim é água. Agua. Če pa tole pir, sem pa jaz Joško Joras. For this, you must pay another 5 euro. 5 euro for this. I'm from here, you must pay me 5 euro. No, here, you must pay me. No, here. Hello. Special beer. For me, a water, no beer. Really? Really. Ampak ste pa... Imate skrito kamero? Ni to voda? Ne, sem tle za fontano delam zdaj. Ja. Glejte, kako se ga je dotaknilo, prosti. Pazi. Tale ni v redu. Zakaj nas ne snemate nek še video smešen? Zakaj nas snemate? Kaj bi mi bili neki, pa bi se malo smejali? A res? Kaj da bi ti bil noto skiti kameri? Ne, to zdaj... da bi gledal? Da bi gledal? Ja, kad bi bija presenečen, sicer vas poznam, da ga bi žmetno bija presenečen. To dol se obrne. Pa se že skriti kamer.